Oyisirwen Elias Byamukama w'imyaka 43 kandi wayima yo kumwirisya arukwiba mwani ashangirwa ininko kumkadeya kandi nazo nizyokateeka kuba biri narga kuziba ahantu ho bamucimitira amashimo mu kifuba kandi nohebero by'makumyana bwerireyo uyu munari umwana ngo byami so twetana turonde ndura yagambire mpangu ningahi twetana mu kwa otherwise ndurara hero agushumo kurenzi ubushomo bwacu butamuburengeserizi tukumuye yama abantu twarihire no kuraha arongo mukikuruke bikuma rugura bakatwara amatungo jegona imbuzanje mukaga bakazwara bazisanga mukaruguzona baziyambazwara mwene hati nogira ngo ito ntubasa gukora kinko ko kundeba na hati nayo kumsteka teke mbuzanjezo mwene mpurana narwara twakine mwana twakine koko twakine mbuzi twakine mpundu burkantu kona nabakiri kwata tumuho umbushoboruzi abandi babatwara bakoma bagarakabaje batuyi batwara bagarakabaje batuyi batwara bakomora baje bagarakabatwi bwetse abantu nabo bashazire mu kwerwa naho tarho ikindi urutoke rwanje bakasebitoke munana batemana batwara kuna ruhire naje na retembo nagitamna yembo na yanago burari ito tunyangarire empunu enkoko nangwa nente nibazitwara twagambaho n'aba family ya Kitwa ahanshongeje ubwo mwana kuyakuzire yashwerishe yamuha ikibanje kuyamuhira ikibanja yakiguza cyaho ahubwo nshonga y'ubushuma ye nabwo yakitwara yakiri yagaruka mu rundu rwa kabiri bamuha ikindi kibanje nacyo yakiguza yakiri yatyumba amaraya n'umushuma yagaruka yije yatunga ikindi nacyo yakiri nuko kugenda akatura ahitakumanya konke kitrukumanye honkito nk'ikika ntikimanya ngo ugu n'umushuma uza kumuhoro mutawun mbarra umuhoro mutawun kabohe na hate shayeji naraba kugamba mbagira ngo ambabemba muri itendero. Polisi ya Shema Central Station Kabohe yahika hamwanya etiyo niko kwikiriza aba family okuziko umuntu wabo gashoka Mike atwakiri.